Imana shuti mwe mwese mudahwema kutwereka ko mudukurikiye hano ku 105 n'igice kimwe ni Radio Imanzi ikaba Imanzi mu maradiyo ndetse na televiziyo ishusho mbanje kugira ngo nkorere bagenzi banjye mu ngata mbaha amakuru agezweho none ahangaha ngiyewe ndirwema Thierry Munyamere rero tuyahere mu Rwanda. Dr Bizimana Minisitiri w'ubumwe bw'Abanyarwanda n'inshingano mboneragihugu Jean Damascene rero Dr yanyomoje umubirigi wabaye umujyanama wa Habyarimana Juvenal yitwa Philippe wagerageje rero kugoreka ubutumwa bwe kwivangura amoko ngo ryabaye mu gihe cy'ubutegetsi bwa Sebuja. Kuwa gatanu gushyingo 2025 Minisitiri Bizimana yasobanuye uko abatutsi bahabwaga imyanya mike cyane kandi mu nzego zitandukanye z'igihugu mu gihe rero cy'ubutegetsi bwa Habyarimana. Imyinshi rero iyo ni imyanya nyine ngo igaharirwa abakomoka muri Perefegitura ya Gisenyi ndetse n'iya Ruhengeri. Yagaragaje ko rero ngo mu bakozi 550 banki nkuru y'u Rwanda yari ifite ngo icyo gihe harimo abatutsi 54 muri rero muri 303 bakoraga muri Sonarwa harimo abatutsi 31 muri mu bakozi 645 ba Onatracom harimo abatutsi 79 muri mu bakozi 662 ba Osiri Cafe harimo harimo abatutsi 31 hanyuma mu bakozi 251 ba Onapo harimo abatutsi bagera kuri barindwi. Naho rero ngo mu bakozi 354 ba Oprovia rero harimo ngo abatutsi 4 bonyene. Uriya Philippe rero uvuga ko ngo ari impuguke mu mateka y'akarere yagaragaje ko ngo yatangajwe nuko Minisitiri Bizimana Dr nyine ngo yorohewe rero ngo no gukora ibarurisha mibare rishingiye ku moko. Agaragaza ko ngo yumvaga ko Minisitiri ngayobora uyobora meno bumwe ngo yemera ko abatutsi n'abahutu ari ubwoko budashobora gutandukanywa. Minisitiri Bizimana rero kuri uyu wa gatandatu ubwo nejo hashize byari tariki 6 gushyingo 2025 yatangaje ko uriya Philippe ngo ari umubeshyi cyane ngo ushaka guhindura ubutumwa yatanze. Amwibutsa ko icyo rero yasobanuraga ari ivangura no guheza abatutsi mu mirimo byaranze ubutegetsi bwa Habyarimana Sebuja. Ubushinjacyaha bukuru ku rwego rwisumbuye rwa Rubavu ngo bukurikiranye umwana w'umuhungu w'imyaka 16 ukekwaho kwica umugore w'imyaka 53 akoresheje igiti bategesha igitoki kizwi nk'umuhembezo. Icyaha kurikiranywe rero cyakozwe ku itariki 2 ugushyingo 2025 gikorerwa mu mudugudu wa Kabingo akagari ka Mushabike ni mu murenge wa Kanama mu karere ka Rubavu. Ubwo rero uyu mwana ngo yarwanaga n'abagenzi be bavuye ngo maze ngo bagenzi be ngo nyuma akajya mu rugo ari hafi aho agafata igiti cy'umuhembezo. Hanyuma rero ubushinjacyaha bukuru dukesha inkuru buvuga ko ageze yateguye rero ngo yageze aho abategura igitoki afana umuhembezo arangije ajya gukora icyo gikorwa cy'ibugizi bwa nabi. Mwibazwa rye uregwa yemeye icyaha asobanura ko byagenze. Icyaha rero ubundi cy'ubwicanyi buturutse ku bushake iki akurikiranyweho giteganywa kandi igihaye kigahanishwa ingingo 107 y'itegeko nomero 68 korongo gatambitse 2017 ni 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Ikindi wamenya nuko mu cyumba cy'iburanisha cy'urukiko rwisumbuye rwa Huye kwa kabiri haburanishijwe urubanza ubushinjacyaha buregamo umugabo w'imyaka 42 ukekwaho kwica umugore we w'imyaka 39 amutemye ijosi. Icyaha rero cyakozwe ku itariki 8 Nzeri 2025 hagana saa 6 z'ijoro mu mudugudu wa Ruhuha akagari ka Gakoma ni mu murenge wa Mamba ni mu karere ka Gisagara mu cyumba rero aho ngo bari baryamye. Mwiburanishwa rero nk'uko inkuru dukesha ubushinjacyaha bukuri bivuga uregwa yaburanye icyaha asobanura ko ngo ubwo bwicanyi ngo yagize ngo bari babanye ngo mu makimbirane. Yavuze ko ngo yabitewe nuko ngo yari yamuciye inyuma ndetse ngo akanamutuka ngo nimbwa y'umugabo arangije abisabira imbabazi. Ubushinjacyaha rero bwamusabiye igihano cy'igifungo cya burundu hashingiwe rero ku ngingo 107 y'itegeko nomero 68 korongo gatambitse 2018 ryo kuwa 30 z'ukwezi kwa 8 2018 riteganya ibyaha n'ibihano muri rusange. Uru rubanza rero rwapfundikiwe ngo ruzasomwa ku itariki 10 ugushyingo 2025 isaha y'isa 5 uzamanywa.
hanze y'u Rwanda Nancy Pelosi umwe mu bagore rero bamenyekanye cyane muri politike cyane ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika no mu mateka y'inteko ishinga amategeko y'iki gihugu yatangaje ko ngo agiye gufata ikiruhuko cy'izabukuru nyuma y'imyaka irenga 35 ari umudepite. Abinyujije ku butumwa bw'amashusho yasohoye kuri uyu wa kane bwo nejo hashize, Pelosi w'imyaka 85 yavuze ko ngo ataziyamamariza kongera kwinjira mu nteko ishinga amategeko, azaba rero iyi nteko izaba mu gushyingo 2026 ngazaba rero ngashyizeho iherezo ku rugero rwe cyangwa se ku rugendo rwe rwamuhesheje kuba umugore wa mbere wayoboye umutwe w'abadepite mu mateka ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Pelosi yinjiye mu nteko ishinga amategeko mu 1987 afite imyaka 47, ahagarariye rero ngo San Francisco. Icyo gihe rero ngo yagiye azamuka mu nzego za politike zitandukanye zirimo z'ishyaka ndetse ngo ry'abademokrate, ngo kugeza ubu rero muri 2007 yatorewe kuba umuyobozi w'umutwe w'abadepite, umwanya yawusubiyeho rero nanone muri 2019 kugeza 2023. Uyu Pelosi azwi cyane kubera uburyo rero yahanganye na Donald Trump, by'umwihariko ngo ubwo yamushinjaga kwica amahame ya demokarasi, akayobora rero inshuro ebyiri ibikorwa byo kutubahiriza cyangwa se ngo kumutakariza icyizere. Aha rero mbere muri 2019 kubirebana na Ukraine. Ikindi wamenya nuko yaguye igihumura muri White House imbere ya Trump n'itangazamakuru. Uwo ninde rero? Umushyitsi wari witabiriye igikorwa cyabereye muri White House ubwo Perezida Donald Trump yatangazaga gahunda nshya yo kugabanya igiciro cy'imiti yifashishwa mu kugabanya ibiro. Yavuze ko ngo hari umuntu waguye igihumure imbere y'abanyamakuru ariko agahita agenda. Amashusho rero yakwirakwiye ku mbuga nkoranyambaga kuri uyu wa kane ubwo nejo hashize agaragaza umugabo rero aguye igihumure ariko akaramirwa na mugenzi we ku buryo yahise yikubita hasi bagahita bamufata. Nk'uko rero byatangajwe n'umuyobozi ushinzwe itangazamakuru muri White House yitwa Caroline, ubwo uwo mugabo ngo yahise yitabwaho kandi ubu ngubu ngo ameze neza. Bidasubibwaho uwari umwami w'Ubwongereza Charles yambuye Andrew Wisdom ikamba ngo ry'igikomangoma. Ni itangazo rero ryambura burundu ikamba uriya witwa Andrew ryasohowe mu igazeti ya leta ejo hashize, byari tariki 6 Ugushyingo 2025, ariko ntabwo byoroshye ngo icyemezo ngo cy'umwami cyo kwambura Andrew ikamba cyangwa se ngo uburenganzira bwo kwitwa igikomangoma cyafashe nyuma yo kugaragara ngo mu nyandiko z'ikirego cyari gikurikiranyweho uwitwa Jeff ngo washinjwaga rero gucuruza abakobwa yahamijwe kubasambanya. Reka tujye mu Budage. Umuganga yahamejwe kwica abarwayi ngagamije kwigabanyiriza akazi. Urukiko rwo mu Budage rwakatiye igifungo cya burundu umuforomo nyuma yo guhamwa icyaha cyo kwica abantu bagera ku 10 ngo no kugerageza no kwica abandi 27 agamije kugabanya umubare w'abarwayi yagombaga kwitaho. Nk'uko rero abashinjacyaha babitangaje, uyu mugabo ngo utaratangajwe amazina ye ku mpamvu z'umutekano we ngo yategaga abarwayi be ngahanini bageze mu zabukuru ngakagenda baha imiti irengeje urugero ubwo ari byo bita overdose, hanyuma ibi ashaka kwigabanyiriza akazi agahitamo nyine kuba yabica. Ibyaha rero byakozwe hagati y'Ukuboza 2023 na Gicurasi 2024 bibera mu bitaro rero byo mu mujyi wa Wolsen hafi y'umujyi rero wa Aachen ahani mu burengerazuba bw'Ubudage. Abashinjacyaha rero bavuze ko ngo uyu muganga yahoraga agaragaza umujinya n'uburakari ku barwayi bakeneye kwitabwaho cyane bitabwaho byihariye. Uyu muganga rero yatangiye gukorera muri ibyo bitaro muri 2020 nyuma rero yo gusoza amasomo ye mu buvuzi 2007. Yatawe muri yombi rero muri 2020 nyuma yuko
bimwe mu bikorwa bye ngo bitangiye kugenda bikemangwa. Ubwo rero hasomwaga imyanzuro y'iburanisha, uru rukiko rwavuze ko ngo ibyaha bye ngo byaranzwe ngo n'ubukana budasanzwe, bityo ko ngo agomba gufungwa burundu ndetse adafite n'amahirwe ngo yo kurekurwa nyuma y'imyaka 15 nk'uko amategeko asanzwe abiteganya, ariko ngo afite uburenganzira bwo kujurira ku cyemezo cy'urukiko. Iryo dosiye rero rya gusa ngo niyo witwa Nehri, undi muforomo nawe ngo wahawe igihano cya burundu muri 2019 nyuma yo guhamwa kwicanga abantu 85 abicara mu bitaro bibiri ngo byo mu majyaruguru y'Ubudage, aho rero ngo yabateraga imiti y'umutima mu buryo bunyuranyije n'amategeko, ariko ntabwo byari byoroshye cyane. Ba ofisiye 9 ba FARDC bakurikiranyweho kugurisha ibiryo by'abasirikare. Abasirikare bakuru 9 bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barimo rero ba komando ndetse ngo ba regiment za 3,414 ndetse n'2,100. Hanyuma rero ngo zifite rero ngo icyicaro Ibeni na Butembo ndetse na Rubero ngo hani muri Kivu y'Amajyaruguru. Batawe muri yombi rero n'inzego z'umutekano. Baraziriki abo basirikare rero bakuru bimuriwe kuri uyu wa 4 gushyingo ku cyicaro ngo gikuru cy'ingabo muri icyo gice cy'abofiseri. Aba bakurikiranywe rero ngo kugurisha ibyo kurya by'abasirikare, bivuga ko ngo rero ngari imifuka 250 y'ifu y'ibigori, bagurisha imifuka 80 y'umuceri ndetse n'imifuka 5 y'amata, nk'uko rero inkuru dukesha Radio Kapi ibivugwa. Abaregwa rero kandi bakurikiranyweho ngo kuba bararenze ku mategeko y'igisirikare. Ko ejo hashize byari ku wa 4 General Joseph Mugisa uyobora rero ngo n'umuyobozi w'ibikorwa bya Sokola ya mbere, yabibwiye rero yabivugiye ku cyicaro gikuru cy'ingabo. Bari abantu rero bagurishije ibiryo by'abasirikare, ntabwo biba byoroshye. Mu Burundi niho tugeze. Umushinjacyaha yafashwe ngo yafashe umwanzuro agira atya ashaka gutanga amafaranga y'abantu. Ngo umushinjacyaha wa Repubulika muri komine ya za Kirundo na Busoni ni mu ntara ya Butanyerera yafashe rero ngo iy'ubuhungiro ngo kuva itariki 22 ukwakira, ngaho ngo amakuru aturuka mu bagereye rero ubushinjacyaha avuga ko ngo hasohowe impapuro zo kumuta muri yombi ngo uwo munsi ngo nyuma yo kuvumbura amafaranga arenga miliyari y'amarundi kuri konte ye, bituma ayigira atya arigendera. Ngo yasanze amafaranga agera kuri miliyari y'amarundi kuri konte ye, ahita avuga ati amafaranga asa yanjye, ariyirukana arigendera. Mu Bwongereza umugabo yisubije muri gereza nyuma yo kurekurwa bamwibeshyeho. Umwongereza witwa William Barry Smith w'imyaka 35 yisubije muri gereza rero ya Wandsworth iri mu majyaruguru ya Londres. Yarafungiwemo rero ngo nyuma yo kumenya ko ngo bari bamwibeshyeho atari we bashakaga kurikura. Uyu Smith rero yari yarakatiwe ngo imyaka 3 y'igifungo ku wa mbere w'icyumweru gishize, byari tariki 3 Gushyingo 2025. Yahise rero ajya gufungirwa muri gereza yindi, ariko ubwo urumva ko kugira igikorwa nk'iki cy'ubutwari ntabwo biba byoroshye. Polisi rero yahise itangira kumuhiga, ariko ubu ngubu akaba yongeye gufatwa asubira muri gereza. Hamas yahaye Israel umugabo w'umunyatanzania wiciwe muri Gaza. Israel yatangaje ko ngo yashyikirije umurambo wa Joshua Loti Moele, umusore w'imyaka 21 w'umunyatanzania wishwe mu gitero Hamas yagabye muri Israel kuwa 7 ukwakira 2023. Itangazo rero by'ibiro bya Minisitiri w'Intebe wa Israel rivuga ko ngo nyuma yo kurangiza isuzuma ry'imirambo, Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga yamenyesheje umuryango wa Moele ko umurambo we ngo wagejeje muri Israel. Ingabo za Israel kandi nazo ngo zemeye makuru mu itangazo rero ryihariye ngo zivuga ko ngo uriya Moele ari umwe ngo mu mirambo 22 Hamas yashyikirije Israel ku wa 5 tariki 5 Ukwakira 2025 mu rwego rw'amasezerano yo guhagarika imirwano yashyizweho umukono ku itariki 10 Ukwakira bigizwe mu ruhare na President Donald Trump wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
unyomerere rero dusoreze ku makuru ajyanye na siporo. Real Madrid ngo irimo kwinginga Vinicius Junior ngo yongere amasezerano muri iriya kipe. Perezida wa Real Madrid Florentino Perez yatangaje ko ngo barimo gukoresha imbaraga zose zishoboka ngo bongerere amasezerano rutahizamu wayo Vinicius Junior ushobora rero ngo kwerekeza muri Arabia Saudite kuri miliyari 1.5. Uyu Vinicius ni umwe rero mu bakinnyi bari gufasha ngo Real Madrid cyane gusa ngo mu mukino wabahuje na FC Barcelona ngo bakayitsinda ibitego 2-1. Yagaragaje imyitwarire rero ngo itari myiza, ntishimirwa gusimburwa. Reka ngushimire rero wowe tubanye muri aya makuru kandi turakomeza tubane ndirwe Matsiri.